What's up my people, this is King B TV comment again. Guys, ndagira ngo tuvuge ku kintu Perezida wa Repubulika w'u Rwanda Paul Kagame yafashe, cyangwa se leta y'u Rwanda umwanzuro yafashe wo kugabanya insengero z'akajagari. Mwebwe mubibona muti, cyangwa se mwabibonye muti? Murabona hari ingaruka bizagira? Ese abanyabyaha bagiye kwiyongera? Abantu benshi barimo barivugisha ngo abantu bagiye ngo abanyabyaha bagiye kuba benshi, ibiki n'ibiki. Mwebwe murabibona gute? Mureke tuganire guys, mureke tuganire. Nari imaze iminsi n'ahari ari projet ndimo, ariko ambaka ngira ngo murimo murabibona muri iyi minsi cyane ukuntu irimo kubostinga kabisa, ibintu bimeze fresh. Yes, nibererera ahantu mu kavumo gutya k'umujizi wanjye nagiye kureba, ariko ndagira ngo tubiganireho guys, tubiganireho kandi munsubize, muze tuvuge rwo tugire icyo tubivugaho. Mwebwe mushyigikiye aya matorero y'urabujagari, cyangwa se mushyigikiye ko bayakuraho byaba ngombwa bakanayasiba? Ngewe ku giti cyanjye pe, ntago ndwanya umurimo w'Imana, ntago mpanganye, ntago nahangana n'Imana, ariko rero n'ijambo rimwe bavuga ngo mwubahe ababayobora. Tugomba kubahiriza iki? Leta, tugomba kubaha leta. Rero umwanzuro leta yafashe wo kugabanya insengero, wo guca insengero z'akajagari, ngenda ushyigikiye 100%. Ni ukuri pe, nimunera amabuye cyangwa murakare, ariko ngenda ushyigikiye 100%. Seriously, biri seriye ngenda ushyigikiye. Nimubabara nyine ubwo ngubwo mutwara ibirego ku kagari.